Da li ste spremni za pravog lidera? Ljubiša Preletačević, Beli, jedino svetlo na kraju tunela, savremenici hronologije političkog besmisla ceo svoj život. Zbog toga smatramo da je neophodno da se takav sistem dovede do apsurda, pa će naša odbornička lista SPN na čelu sa mitskim liderom Ljubišom Preletačevićem Belim učestvovati na predstojećim izborima i pokušati da pridobije što širu podršku građana. Vaš plan za revitalizaciju pasanulih preduzeća je po mnogima nerealan. Evo, citirat ću Drapšin da proizvodi delove za Lamborghini. Šta je tu problem? Šta je problem? Jedan naš radnik da napravi šarku da se vrata otvaraju. Ima stručnih kadrova za šarke? Ima, naravno. U Mladenovcu su najbolji majstori, vas da bili. Minel, pazite, Minel da pravi iPhone-ove. Domaći iPhone. Domaći Minel iPhone. Recite kako zvuči to, ide da kupimo Minel iPhone. Patriotski. Patriotski. Zatim, Keramika Mladenovac, podsjetite me... Keramika Mladenovac je proizvodila, znači, WC šolje i bide. I mi bismo sad to sve da obnovimo, da se proizvodi, da se šalje u svet, da budemo ponosni, što će svi da seru u naše WC šolje i da peru dupetu u našim bideima. To je sjajno. Dobro. To ima smisla. Dobro, to zaista ima smisla, ali ipak nije li mudrije obećavati nešto što zaista može da se ostvari? Opet ti, bre, čovječ. Recimo plate od 500 evra, veće penzije, Beograd na vodi, nešto što može brzo. Pa evo, ovako ću ti kažem se jednu stvar, a kad bude gotov Beograd na vodi, ako u Mladenovcu ne budemo pravili šarke za Lamborghini, pljuni me slobodno. Evo, pazi što sam ti rekao. Znači... Dobro, pamtimo ovo obećanje. Evo, vidjet ćeš. Prilepaš pederu! A bremaš samo džubre jedno. Ovaj me sprati svuda gde god da se pojavi. Beli, putovali ste skoro u Sjedinjene Američke Države, nadali ste se da ćete se susresti sa novim predsjednikom Amerike, Donaldom Trumpom, do toga nažalost nije došlo, ali da jeste i ako dođe, o čemu ćete razgovarati? Pa znate kako, došlo je do nekih komplikacija, ja sam morao za 3 dana da završim taj ispit što sam imao i on nije bio u situaciji zbog kampanje da se vidi sa mnom. Pa sam ja nakon 3 dana otišao za Srbiju, čuo sam se nakon toga sa njim da vidim šta se događa, kako kampanja. Izvinio što nije stigao? Kako ne. Ja sam mu rekao nemoj da brineš ti pobeđuješ pa ćemo mi na Tenane sledeće godine da se vidimo ko ljudi i očekujem sledeće godine sad u januaru da idem opet tamo. Koliko su vaši politički stavovi bliski sa stavovima predsjednika Trumpa, na primjer o ženama, o emigrantima? Pa znate kako, ja sam po prirodi malo istinimiziran i ne mogu da se složim sa tim čovekom i sa njegovim stavom o ženama. Ja sam uvijek na strani žene, da tako kažem. Što se tiče emigranata, znate kako, i tu se ne slažem s njim. Ja bih volio da emigranti koji imamo u našoj zemlji da ostanu ovde i da čak dobiju biračko pravo. Jer su to uglavnom mladi ljudi kojima bi mi mnogo lakše objasnili da nas političari sprdaju, da se zazaju sa nama sve ove godine, nego recimo mojoj babi i njenim prijateljicama i svim penzionerima u Srbiji koji slepo veruju u političari. Mladi, jaki ljudi. Ovo je, znači, kako bih rekao, moldavska škola, ta sirotinska škola. Ali mi težimo ka tome da postanemo ruska škola ili američka škola, razumijete se, malo izdignemo na viši nivo. Da li će pokušati da se odredite ili... To je ono što sam ti rekao malo pre, znači ja ću biti kao Tito što je bio. Da vidim, da uvatim, jer sad svi uvijek tu priču da li istok, da li zapad. Uvatim ja lepo, napravim se pametan pa da spojim istok i zapad, da ih pomirim. Jer čemu više ratovanje i ko je jači, ko je bolji, ko je brži. Ovako budemo svi jednaki i milina Božija.
suština oko Kosova je da ću ja napraviti toliko bajnu i sjajnu priču da će se Kosovo samo vratiti. Znači oni će... Ma da, možemo se vratiti. Možete se vratiti, izvolite. Ne samo vi da se vratite, nek se vrate, nek nam dođu i Bugarska i Grčka. Znači kao što sam rekao od Mađarske pa do Grčke se ujedinimo svi. Sloga, ljubav, da se grlimo, da se topimo, da nam bude svima lepo. Vaša parola je krašćite, ali ćete narodu. Tako je, znači suština je da ću ja krasti, da ću se vajditi, ali ću i dati narodu. To je ono što treba narodu, jer ako tako budem radio, ja mogu da vladam 50 godina. Tako je. Znaš, to je suština. Jer nije suština ja da kradem, da ne dam narodu, narod poslije se pobuni pa da bude svačega. Ovako smo namireni i mi i oni. Kada eventualno budemo ušli na vlast, kad budemo došli na vlast, krašćemo nas dvojice. Ovi ostali ljudi će biti volonteri. Pošteno. Ja samom sebi ne verujem ponekad, ali... A to je politika, to je tako funkcionira. Jeste. Ne veruju ni oni sami. Oni ne veruju sebi, to je Ide sigurno. priče, tamo Ma da nešto. otkud znam, premijer možda i verujem previše sebi, a? Koliko ste vi ozbiljni? Ovo je ozbiljno zezanje. Ovo je ozbiljno zezanje, znači nije zezanje, nije ni ozbiljno, nego je ozbiljno zezanje. Jer zamisli ja da pobedim sve te ljude koji su 30 godina na sceni. Ja da sam na njihovom mjestu, ja se ne bih bavio politikom više.